likaran ma erong lorong ma erong lorong neka saja bentika bapak Yul ibu Yul adik Yul pon lambe mola sanonto tiga ben bule kang ari pon teka apolong sanonto tiga ben bule kang asim lobi pon teka apolong Toreh ya Torebon yang merasa terpanggil dan yang merasa kebagian campur monggo ngarasa bula mak dek deje eka esto poneka niat mone kening tika ben bule ning Yuli mak eki beka ya ya nape ambak nape angin bapak Yul lamun angin terus kateng mam nape kejek kabule do nape main lamun main made karo made karo tak nyala kesana nang kale laule jelek potema ekaraton ma ekaraton ye tuan rumah dek tengah depan be Paranggono bapak Yul pesa bentika coba mate tika masalah setong coba mate do masalah setong kita kasih 6 cc dulu monggo gendingnya Pak Yul eling-eling biasa modut diterbangi Pak Yul
Bapak Iyul tengkek gentong tresna hatur sawalut atas penghormatan Tuan Rumah yang pertama. Diberi kok Bapak Iyul. Mona janji tiga kotu pae ngale laule lamun ngak bule rasa tak kelar rasa tak kelar sekalian Kang Riko Rumadi datangnya dari Lumbang kasih dapur. Nape ombak nape angin Bapak Yul lamun angin terus kadengan. Nape gede tiga ado nape main lamun main madeg karo omah madeg karo omah. Are-are lalancor tegar gulunge kalamaka lamot kare bule kang seni katika ngocak talocor lamun burung meremah aye Dore ya Dore Bon terutama Asim Nopi Kalabunaga maikarato kalambuna dumai karaton tiang ilam maikaterenye Dek ambuna bula sengaton ka Dek ambuna bula sengaton siang malam mae pikirin permintaan Asim Nopi Irfan Cynthia bahasa kita Umi Sunaji Lumbang Kanjeng Doso Sandi Songot Lumbang Onggo Abah Nigram juga pura pindah tempat di Ngepung sebagai calon Jumat Pon di bulan besar kumpul di rumahnya Abah Hos Belante Arbukan Mun Osom Mun Tak Osom. Ayo Pak Kampung selamat pi Asim Nopi penggaweane di pasar ngojek on-laonan mudun walu-walu terus Kang ojek Kak jam balik berapa mon dari Patalan ke Bedes ya? Dari Patalan ke Bedes ya second lah setia Aduh mak larang jengkok numpak TV Kak
TV. Apa iya kok ngadu ke Budi? Orang Hindu ibu. Pak belu. Lebelas lah kak. Awu. Tindak tin penabu Sarah. Jarengkut karo mak semak. Nyaman mau dua-duaan. Sing ojek gendeng. Sing numpak ratin. Iya. Penumpang masih ada. Pakai tak majer tak apa-apa. Iya cak nabar mudah bela sebu Jawa saya kecil na Sarah le. Lecet. Engkau numpak diri kak. Kita TV. Bener dengan Budi. Odi lah kak. Iya baju mau nyetir di TV le. Mata Odi kak. Tekotek. Becah kak becah. Alam lagi serpet. Aduh Odi yang ngerenyang lah ngerenyang. Odi. Odi nyaman lah. Iya. Mula Odi cetak kereta launan pemasok. Nyaman tompak dengaran ya. Oh nyaman. Kau nompak ya kak? Numpak kok nong kereta kadek launan. Iya. Aduh. Bu ambu. Lopot lecen kak lecen. Elap. Kok mari dumpa gila lah. Siang malam ala konek pikir embung montok gang ojek kak semestinya penumpang ngaratin keberbukan kudu mikir masalah ongkosan siang ben malam kak mau nalakoning pikir embung Iya. montok kang ojek semestinya penumpang Nyari buan. penumpang ngaratin keberbukan Iya. kudu mikir masalah ongkosan Ate seneng rasana tak karuan. kuat tak kak? Jalan santai berbulan sampai mong omongan. Kowe Topi and oh, no. Senggol-senggolan ate na seneng kabay rayuan. Ilulut Mona lakoka dika kotu pangastete iya ngastete lale. Cek norot ngenap sonatet kota mas Iya saya kena bunte more. Kotu enga anak tikapot para alake Iya raja lah. Tore pada secucur tika cek ya ke enate Rino wangi mas Begawe nong pinggir rembong Tiada tukang ojek sing mesti golek penumpang ayu ora mikir masalah ongkosan wanti sorok suryo aku eling kejanji desa mono
Oke, batur sebanun. Terima kasih penghormatan tuan rumah yang kedua diberi ko Asim Nopi. Sudah tampil di pagelaran di Bunda Bingi, Bapak Sul, Hendi Putra, Irfan Jintia, Bapak Hendi Lumbang. Mada jalan ben bulele. Iya. Mak online. Iya saya tak lecet. Ada apa Basir? Iya. Iya. Pada dumpan. Bun, selamat sumber wentan. Kasih campur. Minyak dompa kapelar. Ya, terus? Da ampunan ning Yuli bule. Katika selako engak retin. Lamun engak bule rasa tak kelar. Rasa tak kelar. Nape ombak nape angin ka lamun angin terus katengah. Nape kece kabule do nape main. Lamun main ke seni pate karo main. Doreh, ya doreh. Jok, Ari. Beserta Bapak Sopi Medika sebagai terima tamu pengundang penanggung jawab penuh. Necang konceng bule mak komerena. Sekoncang komere kopong, komere kopong. Bung Langkeng menyono. Adi kasih sampur. Pak. Embo ke lu. Kau biar omong. Iyalah bi babi. Tajuk. Ya kok teh juga. Pak Gampong temu diminta naik kembali oleh Mas Ari Solihin Putra Posagi Tengah ya, karena diminta untuk mendampingi. Pak Sopi mana? Masalah yang gelak lambit goning ya lo biru. Yuk. Sampai ada tek grup dari Lumbang. Ayo ditonton dong. Cok. Perdi, tenang Cok. Ayo. Penyanyi sini. Nah, ambil tuan rumah. Nah, yuk. Wis. Resarian bule, resarian. Iya. Sesaring ben bule, buena kelima. Terus dia depan. Kapekeran bule, mak kapekeran. Ya. Sepeker, sanoto tiga edima. Resarian bule, resarian. Iya kan? Nyari lako duka sorbenje. Aduh mak jauh. Kapikiran Pak Sopi, kapikiran mikirin jika rasa ate tak bebe. Celulut. Risarian bule ning tengah makam. Ngalang
Terus derem. Kepikiran sebenarnya boleh tak nyamakan. Iya. Mar ketika sanotoe kala ore. Are sarian cong ari re sarian nyarelan ko mak kasih doanjo. Aduh majau. Agak pikiran cong ari mak gak pikiran mat kereta oh cena cong ari pola daya apa lo. Jetika konrate ngabes tika rati juga kingonde tadi anak jan kamu ketemu cocok kabule apa tika pada sokangnya rebele aduh bila bulaga dulinya retinaga tore pagena sokor bagus dikani atu sok jadi bisa sempurna yare makin ani kose balik nyaman bulan besar Arya takkan sekalian kemis manis Arya namun arena Juwito katon adin suraji montapu aja sang bosan bila nisreda bulan ate bulan kasen sukan pun pada tapi cekasta bulan ika pun rada andi anak kotor pada raja pasanlah sedang jetika konrade agak bestika arati juga kingonde tadi anak airin ngocak de ule ya entar kabuk kode ngonsut karo banek aduh bila bulan kasih lamaran jare tinaga tore bagena sakar bagus dikani ada sama jadi bisa sempurna. ya remake aliko paling nyaman ya re kemis manis niko paling papan ibu rendah Ariale Juwito katon dari juga jermi pace dan nomor sino Neng kota Solo modalan mudik neng taman curug neng pinggir Bengawan Solo modalan mudik awan lan bengi kau suka nanging ojo ngikatan
matur semenuhun terima kasih penghormatan Gibediko Bung Ari tuan rumah yang ketiga. Jaibongan salajengipun kula aturaken Gibediko margi sayani burut Bung Herman datangnya dari Brolo beserta nyonya juga sebagai calon di bulan besar monggo tampil di pagelaran Kampung Rian Putra Palang Besi monggo juga tampil di pagelaran Cak Misnatun Togu Edipi Togu Kang Sugro Ojek Sentul ditambah lagi Andi Andre Beras Buser Surip Mule paling lengare lalu bedeti angkat mau ada angkat TV Bapak Roma Mule Edina bisa Kerang Rejo karena banyak yang pulang Pak pulang sendiri ditambah lagi Bapak Lilis Brolo Sudiwana Brolo Parman Batalan Marvel Putra Boto Abah Samsul Onorjo Misnari Galeh Rijal Putra Jatisari Bapak Wasim Berangga Angga Putra Soleh Suli Eke Lampok mangga pun ding dingane Cecak Soleh Suli Angga Putra Bawasim Cecak Mis Nari Rijal Putra Abah Samsul Jabarman Wahyudi Bapak Lili Sudiwana monggo mriki Jahi Hipongan Bapak Hendro Tersono Ijo Depica Akan Tondo Sumonggo menumpang wis janggep le nah.
Oke, matur sembah nuwun Pak Lilis, Bung Wahyudi, Sudiwana, Pak Nawesri, Gawong Rian, Angga Putra, Misnaton, Edipi, sudi tampil di pagelaran, Pak Wasim, bergabung Melani Sudin, sudi tampil di pagelaran, matur sembah nuwun, terima kasih, terima kasih. Pak Kampung selamat Juwito Katon nyaman ongku. Samu gambar Wisnuyo Rio. Setelah ini jago tunggal 2 serangkai. Nah, Jakades ke Tondo dulu mana dulu. Mentorok sambil lalu menunggu yang sudah terpanggil. Mentorok minggu manis Pak. Mereka baik di daerah Berangga Kucur Cintong mereka Pak Erlin Jumanto Bandung Vicky Fandi. Satu daerah merupakan Black 2 sekedar hanya sound system pengajian umum atas nama pengundang Ki Kadito Abah Sartoyo Sandi Madukuan. Saja ede gampang tambane kula dukun pancen sakti kondange babagan asmara masalah sepele cobi astane jenengan sing kewa aja kuwatir Dek yen ditinggal lunga raja epe-epe sampun cerita besok bakal dirapi dukun Joko pripun to pripun kula diramati ya cek waras lho Dek
Dua serangkai dulu. Siapa dia? Bung Erdi Ketondo, Jakades 2027. Sekalian Cak Wasyanto Ketondo, calon DPR Ketondo. Monggo tampil di pagelaran. Caca Erdi, monggo mriki jaipongan. Aje jogetan sesarengan Caca Wasyanto. Monggo mriki jaipongan sesarengan. Monggo mriki gendinge kersa panjenengan. Bengkang ana ngono. Ini anak nomor 1 dari mana, ikut siapa? Ayo Duk, Pak Kampung Sawal sini. Nah, kelambine anyar, sandal anyar. Iya mek bojo ndak anyar sih. Haha. Masuk bego. Ayo to Wasyanto geser tengahan. Bingung tak karuan kenyang senajan tak ngangkat cuma tika dadi pikiran aduh bulengka terus tekaan oh di apa long betika Dona, aduh bulannya teronoroa, norok karo mana tika, tapi kau dus rasana, bule takut gak orang atau mana, lamun narema boleh kelengkang deti juduna tapi je sampai lupa boleh bentika pakadung tresna lamun pada narema boleh kelengkang juduna tapi cek sampai lompat
nuwun, terima kasih penghormatan Bung Erdi Ketondo Cak Kades yang akan datang Cak Wasyanto Ketondo. Kembali jaipongan sak lajengipun kula. Turaken menika Cak Sapat arah songo, Pak Junior Sir songo. Sekalian ikut serta sebagai terima tamu baru hadir Cak Bahri Bades, Pak Joko Bades, Bapak Eka Karangrejo, Bapak Sus Karangrejo, Sukoyogi yang tahu, ayo sampun singkat padat. Bapak Asmania, Bapak Muarrim, Karangrejo, Kang Supriyanto Brangga, Samin Bagas Songo, Parsidoni Belang Besi, sekalian Mas Heri Wonoasri, Sunaris Wonoasri, mata bolong bi panjah lo, ibu Heri Wonoasri, Sunaris Wonoasri, Pak Rendi melamar, Mulyadi melamar, ayo sambutnya di, ada bitu lah kena, siapa seminta boleh todus kok meleh. Pak Kampung Selamat Juwito Katon nyaman nunggu. Katon rogi muntah nangge Juwito Katon serogi Suraji. Ayo orang gono masuk situ Halo elang lah. Mula sliramu wis tak aturi. Atur apa, Kang Mas? Golek bojo sing tresna welas sejati. Ya bener. Pungkasane sliramu digawe lara. Ora wurung saiki mung dadi rondo. Nanging piye kabeh iki wis kepacut. Ibarat bubur abang dadi sego. Mula ketonku iki tanpa umpama. Ngerti ngono lamaran sing tak apa. Kabeh iki ora perlu diketuni. Janjimu biyen aku sanggup ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni rondone. Ing nyatane ngenteni Mas. Ing nyatane tresnamu tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Andum tresno bebojoan selawase. Bila maca ale, bila malam.
tabur binis maerong loro Terus seremeka eka saja tika belambek mola mohon semangkin teka apolo ngasamperan ke duma sampera samper leres duma bete klase hepe kera kang sukoyo ki bola epe kera yen monengak bule tika alerek sambi mese cek terona umi nompa honda esetata tak gelem odi cek terona bule noro atika kadung neser tak noro andi Saparua ale sehat ditarnya lenga-lenga lebih uena sapatika dule sehat di anak jelek sedek dikale ratin robena Hatur sepadun Arsidoni, Arsid Melia bergabung Bapak Eka, Bapak Sus sudah tampil di pagelaran Pak Rendi Mulyadi bergabung beserta kawan-kawannya Pak Joko, Cak Bahri datangnya dari Bades sudah tampil di pagelaran matur sembah nuwun Pak Kampung Selamat Juito Katon nyaman nunggu Pak Barim nyaman Juwito Katon rogi muntah nanggek Juwito Katon serogi Suraji ayo orang gono masuk situ halo elang lah mula sliramu wis tak aturi atur apa Kang Mas golek bojo sing tresna welas sejati ya bener pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saiki mung dadi rondo nanging piye kabeh iki wis kepacut ibarat bubur abang dadi sepo mula ketonku iki tanpa umpama ngerti ngono lamaran sing tak apa kabeh iki ora perlu diketuni janjimu biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone
ing nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe tak ngapurane andum tresno kebojoan selawase bila majale bila malam ya sayang nabur binis maerong lorong Eka saja tika belambek mola Mohon semangkin teka apolo nggak samperan cuma sampera samper leres cuma bete klase hepe kerang kang sukoyo ki bola hepe kerang Mone ngak bule tika alerek sampi mese Cek terona umi nompa honda Esetata tak kelemodi Cek terona bule noro atika Kadung neser tak noro andi Saparua ale sehat ditarnya lenga-lenga lebih uena sapatika dule sehat di anak jelek sedek dikale ratin robena Hatur sepadun Arsidoni, Arsid Melia bergabung Bapak Eka, Bapak Sus sudah tampil di pagelaran Pak Rendi Mulyadi bergabung beserta kawan-kawannya Pak Joko, Cak Bahri datangnya dari Bades sudah tampil di pagelaran matur sembah nuwun jaibongan sak lajengipun kula aturaken kibedika Bapak Sianto Resongo bergabung Bapak Aini Resongo Jauri Dina Resongo Solibin Salma bos muda datangnya dari Resongo Bapak Gampung Ponito promotor grup Awan datangnya dari Kedung Mas Joyo Andika Kedung Ito Andrian grup Kedung ayo di Bapak Andi Lumbang Wiji Putra Bades Ropik Yuli Boto pulang Nirun Alip mulai Samsul Putra Burut mulai Tina Lem Lumbang Susunardi Berangga Cong Niaman Sandila balak tahun Rasid Fadila Ladi Putra Menyono ditambah lagi Cak Jumaid Tersono Pak Nuyum Bades Bapak Sulianto Negoro Rejo Kampung Sayono Negoro Rejo Mariole Negoro Rejo wis ding-dingane Bapak Kampung satu song Cak Samsul Kampung Rabi Rohim Kampung Holipah Kanto Astuti Ado Hadewi Jajak Buati Amonggo Jaipongan Jejogetan yo sesarengan monggo sumonggo Babar
dah luber. Surabaya Agripi gedang Garipi telo Nimat jusit monggo mriki Yai bongan Ya jogetan Semonggo Kebongan gendinge Kersa panjenengan Permintaan Kang Niman Jusit Bung Sapi Gunung Tugel Pemborong Jalan Rosak monggo Pak Kampung selamat be aduh sih aduh
dimanjusin balikeran mak karangasem belikeran lek mak karangasem Tanjung Perak mak palabuhan pegar bule setak naretem takok tiga tak nisero kuwe takok tiga lek tak niser okuan aduh talang kang sapi nape ambak nape angin lamun angin terus katengen lamun angin lek terus katengan nape kejek kabule tiga do nape main lamun main made karoman lamun main made karoman lamun main made karoma aduh talang ring gedeng kalambuna mak kening minyak kalambuna lek mae kening minyak minyak lamun minyak dumpak kapelara de ambuna bule senya kak sugeng ya lamun ning ate bule rasa tak kelar lamun ning ate bule rasa tak kelar aduh talang dimanjusin bule pita jemo jemo jae terang sepote ceile mak terong sepote bule apit bapak yul ketika setak ketemu ketemu sanonto kang ngari bule mak kerong boleh temu sanonto mak kerong boleh monggo reng madura mungkureng madura ngarap sampe sareng belete tangke asarek bele tatangke mon sampe bagus pangabesna bagus pangabesna nanging dunya tade bedingena ada bedingena nyarap tretan dolate sampai selanjut sampai naselanjing sedang onga serta abunto noce serta bunto nojeng paburuna apon nyasa cange apa nyap sabangi kapal ngabeng tanto selangan lain Matur sembah terima kasih penghormatan Kang Iman Jusi. Matur sembah nuwun. Bapak Awi Indah Nyonya
Winda Bapak Radit Nyonya Radit Pak Sudi monggo atau sensusi Didi Aluna Didi Putra Nono Putra Bapak Baim Bapak Naryo untuk Deni monggo Cak biar Wipa Deni Bapak Eko Asu monggo Cuito Katon ayo nyonya geser lor
Oke, matur sembah nuwun, terima kasih di grup Gedawung Pak Winda beserta nyonya Pak Radin, Mas Sudi, tidak ketinggalan Mas Didik, Didik Luna beserta Bu Luna. Sudah tampil di pagelaran, matur sembah nuwun. Ding-dingane. Bapak kapok ngetar tulin kuda Agus Hendi Bapak Susia Basar Toyo Acak Suyo Mas Vicky Arifin Agus Riyadi Sulga Abi Yudi Monggo Acak Rohim Isa Sidi Asto Kartiko Bunda dune serong kuen katulin napele hamimah tresna bula coba tiga doang kuat tiga dune serak bunda lek hamimah nape katulin tresna bunda dunya akhirat janjina malam minggu tanggal telok bulan petang lek hamimah aduh nape gagah lamun bulan serong kuen takut tiga jong-jong deki bula pas malam bula gadung desar ada ketika lek hamimah nape gagah na bunda cuma dek tika pinaga mak cek potena kenceng jelek do ededena mau janjina gak tulit tiga do cek mas tena korang malam tiga mak sama jena abeda aleh amimat sambi akaca ya sayang akelunga sambi epenter boleh ngabas leh amimat dak robot ngatika derem mega akadung neser montika andina ore mana parcilan gak tulit doase odi nyala betul doma dalam kere lamun bilang gak tulit gula tade se andi mana sanoto du bula boneka andi ore
mata Cek corona gak tulin bulan numpak Honda Standar duma tak deberasina Cek corona bulan duma noro atika Kadung neser buleka aduh cek nadina kading tingale hamima ngala tebuwe Terus dermak ada dadak kabeh pemalang abuleng ngeding le hamima suara nakita sabenare ate bulu lemae kaposan Mon ngaran jaga monyena ambi Nyarwana doma buru debere Tika posang doma posang katibi Karwana bule katikane kosede mengarong sang lehamima ngala abeti lamun yang sang sing ngala balotan aja sang posang lehamima lamun atena eki bebi bulekat bisa pamata Ingkar manga dua lema rontoronan Barasa aki dubule ngala asedo Mayo temang kak tulin ben bule kalak laonan Masenanga atena oreng asekatalo amun sejeleng sing ngala apa Iya Maka sayang dingin emak lente alar-alar Maju temang sema seneng ngoreng sekatelo Lamun tedung semangkin tak impian olah Mon karajo gak rancak polate Mangker mangan doma edelem kodu Lakar cocok gak tulin ojak nagake Kecong te mangan aduh panjen senengku Bila kermang duta kala bita akalarena mak ngala alateng abone mang cak selamat duta bita bita men marena men arena me apun male Atur semanuhun Kang Tulin Kuda Ed Diartono sudah tampil di pagelaran bergabung Pak Suci yang mana telah sudah tampil di pagelaran terima kasih Cewongan sak lajengipun kula aturaken kimenika Pak Sunar Banjarimbo Rejo Wariwan Ngasumanita di grup Banjarimbo Eko Dia Sanganom calon setobegi bulan Separ Nage Tayub Oreng Mutrika Naluko Cak Misti Makbeng setelah ini jago tunggal mantan Gilurah Ijaz duduk mani dulu Semani Sugeng Samsul Huda Kueni Pardiontong Palang Besi Cak Miskali Ramben Atnali Junaidi Ramben Junaidi Putra Ramben Dedek Putra Sulis Ahmad Putra Jatisari Ismail Ica Tandon Sentul kasih sambur singkat padat karena setelah ini masih ada jago tunggal Miarso email Brolo Kampung Sopian Sombo Kunjialit Pak Kampung Selamat Cuito Kanton Pancen Nyaman
Enak kacang kencing manis. Benih kecing batu. Buat kelerong. Hanya ngok kencing manis. Monggo untuk yang sudah kebagian kebun. Ayo nih. Juga nyari laku pisan dari Bapak Iyul Pak di Timur nah. Nyari laku. Abeli boleh dan nak laku. Kenda kepul karaoke untuk besok. Pisan dari Bapak Iyul. Satu terong merupakan black 2. Suya dan Dogo.
Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning HP-ku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Duh cek kendangan tak tersampana, aduh cek alosa pacelena dikadu cek lemesa sing abes pada sedegatena. Mami sepadu-adu cek manesa sangat ngajelek, aduh cek pantesan bola tingkana tika cek sopana sadeje pada tero kenalan. Ate seneng tika orang kelambi putih beri ketemu sanoto karong pole siang ben malem tika sepekere sanoto tika gendong na ate seneng tika orang kelambi putih beri ketemu sanoto karong pole siang ben malem tika sepekere sanoto tika gendong na Atur sempun, terima kasih penghormatan Kilura Wonorejo, Rejo Pak Riwan dan Ngasim Anita Pak Sunar tukang coklo yang mana telah sudah ditampil di pagi hari.